προς τη πτήση μας για το αεροδρόμιο Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Έχουμε σήμερα μια καθυστέρηση. Είμαστε στη διανύμετρο το 10ο λεπτός καθυστερήσεως, η οποία οφείλεται σε καθυστερημένη άθληξη του αεροσκάφους από προηγούμενη πτήση. Παρά τα αυτά θα προσβήνουμε στην ώρα μας στο Ηράκλειο μετά την αναχώρηση, μετά την απογείωση 30 λεπτά για να φτάσουμε στο Ηράκλειο. Όπου ο καιρός είναι καλός, με θερμοκρασίες προς το Κελσίου και δυτικό άνεμο. Αν φτάσουμε στο παρόν χαλαρός, θα απολαύσετε την πτήση μας και την εξυπηρέτηση από τις κοπέλες του πληρώματος. Περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, from the flight deck, this is the captain. Together, my name is Anastasios Kalogiropoulos. With my colleague, First Officer Mr. Manos Panos, the cabin crew are welcome this flight to the Kazakis airport of Iraq. We're in the 10th minute of delay, that is due to late arrival from another flight of the same aircraft. Nevertheless, we'll be landing on time in our destination. We'll expedite our flight. Once we get airborne, we need half an hour to reach Heraklion. Weather is good en route and destination clear skies towards 23 degrees. Sit back, relax, enjoy the flight and the service from our cabin crew. More information to the cruise. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, this is the captain. Kapitän ist das gewesen, vom Agent-Flüger von Athen auf Heraklion, Kreta. Cabin crew, doors to arm cross-check. In wenigen Augenblicken sind wir ein bisschen verspätet, bereit und ready for takeoff. Hello and welcome back. We are now in the second flight today from Athen to Heraklion, Creta. Meine Damen und Herren, Kalimera, wir sind nun auf dem zweiten Flug, auf dem Anschlussflug nach Creta, Heraklion. In wenigen Augenblicken werden wir starten. Wir werden jetzt nun zur Startbahn fahren. Jetzt geht es noch über eine Brücke. Über eine Autobahnbrücke. Das ist ja auch links. Der Flug dauert ca. rund 50 Minuten. Erst gerade gelandet in Athen und jetzt schon wieder Takeoff in Athen. Wunderbar. Erneut wieder ein Airbus A320. Your flight now with aircraft A320. Cabin crew, nun sit down the cabin crew. Das ist der Beginn von der Startpiste Takeoff at Athen, capital city of Greece. Wunderbar im Hintergrund der Flughafen Athen. Und Vollgas, Vollgas ab die Post, ab Athen. Voll Turbo.
Meer im Hintergrund. Wir werden jetzt über das steigen und dann auf Kreta fliegen. Wunderbar, Athen unter uns.